Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon taikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Cardo, manipod probinsya ti Benguet. Ako nana, malidayanak iti kastaunay Mr. Lonely. Gaputain sukat nak ti kayan ayat ko itinalastog a lalaki. Tasyak ngamin ket nakurapayak laeng. Ken ti may sa apilawak iti bagi. Ket managbabainak. Ngem amin dagitoy anasagrap ko, adda kasukat na. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Cardo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta ngay ni Lilian, Cardo? Talaga kaday akaayan-ayat mo? Uwan, tatang. Sigurado ka? Uwan, mat. Apay ka di aya? Lukaw, apay adi mo paliiwan ti kayan-ayat mo. Nakita nga dakadwa na ijay store ni Bakit Lukreng. Okay, manano kumangay, tatang? Lukaw, edi mo pa'y lamawatan ti kayat ko asawan? Ay na, tatang. Saan apod no, ti adda iti panunot yo. Ngamin, ay ayatan nak ni Lilian. Diyak tu pa'y nakita nga agkuyog kayaw. Saan nabali ta sinong batan nak, mat? Kan may sa anak. Apay, kasday a babae ti kayat mo? Day tala agpaspasiksay ti amuna. Ha? Ket nuko na ni nanang na nga isupay laeng ti tagalaba iti kawas na. Anya? Angam ala, no iso ti kayat mo, awan mabalin kaw. Angam nay anak kaw. Saan kan to nga agbabaway? Ngamain, sadot ka na o ni Lilian. Oy, Cardo, anya ngay? Naglasto ka talaga na ito itawa. Awanin ah. Kasanumat ngamin, kat saloy kamat. Anyat sasawa mat, Jen. Sabagay, pagan ano nakangamin ngay ni Lilian, kat adayo anatataerak ngam sika. Sige, ditakan. Cardo, maawatak ti bagbaga ni Diego ken ka. Nana. Naagaw na ni Lilian ken ka. Anya? Wen, ken napanagnagak na ita. Tanakitak ida ijay town. Aghol-holding hands da. Ha? Mas daawak nga rod no apay. Sige, nana. Innakon. Nay, kunak man no gumatang ka. Naikatan tiganas ka gumatang. Innakon, nana. Anya, gapo ka di tanasairan tiriknam, iso adimon patuluyan tigatangam. Oo, nana. Nasa air tiriknak. Hello, Cardo? Ah. Ni, apay akas na tirupam amasabat ko. Naku nasmat. Apay, Gayem mo ni Lilian. Saan ka ni Girlie? when mat. Apay, Adda ka di relasyon na Lilian kun Diego? when mat. Mas daawak man, Cardo. Ada ka mat a boyfriend na. Ngam apay akaayan-ayat namanin ni Diego. Sige, agawin ako. Ay, aguray ka. Apay adi mo mapan ka sa Rita. Kat iso ti pagdamagam. Saanin? Kun mabainak. Anya? Mabain ka kat kaayan-ayat mo mat? Saanin, Girlie? Noin sukat na ko ni Diego. Awan mabalin ko. Apay, saan mo ka di nga ay ayatan? Takas laawan anyaman na ken ka, nga insukat na ka? Ay ayatok ni Lilian. Noin sukat na. Awan mabalin ko. Nakapoy kanto, matita barok. No kumatay malaka kanya ka na siglat. Di awan ko mati parikot mo ita. Ang husto matkit di ngamain, talaga asaan ko akayat ni Lilian. Tatang. Ay na anak,
Kat no nagsadot ka no dahil a babae. Agasam, no ibaon ka no ni nanang na nga aginaw iti plataw. Kat apain na pa'y ni nanang na. Tatang. Ay, Kardaw, mas daawak Tanagal-girlfriend mo dayjay. Kat managbabain ka may. Ibagaman kanyak ti pudnaw. Inaram mo ka di talaga ni Lilian. Wah, tatang. Nakagiddan ko lang iti dalan. Kat inagkanak mo tayo. Anya! Kat manipod idin. Agayan ayat kami. Ala, lipate mo na nakaw. Mangsapul kan iti sabali a babae. Daytay nagagat. Saan akas kini Liliana sa do? Cardo, anda ko maibagak. Anya day talilyan. Umutang ako maiti kwartam. Anda nga minasken agatangak. Bayadak tumatlaang. Manok ka diti ka sa pulam, Lilian. Kwa. 3,000 ko Cardo. Sige, mabit lang. Tayo nakmangalay ti kwarta. Adda ka di ibagam, girlie? At dala ipadamag ko kan ka. Ah? Among ka di. Nakitak ni Lilian ijay town ni Dikalman. Kaduana ni Diego at taga-amyanan. Talaga nga agayan ayat da iti panagawat ko. Ngamin, nakasalabay ni Diego kan kuana. Anya ngay nga rod. Sa bagay. Bayamon Among, masyanakan ka, Cardo. Nasingpet ka. Ngam luklukwan na kalaang ti girlfriend mo. Awan mabalin ko. Sa bagay. Anya nga rod ngay. Wala. Inakwan, Cardo. Lumabasakla ko maditi paraangan nyo. Ngam, apag isong adda ka. Isong nga imbagak tinakita, maipapan ka ni Lilian. O sige, inakwan na. Sige, girlie. Nana, gumatangak man iti sabon na powder, taglabaak man. Sika ti aglaba? Sa nabalit at damot dakil a washing machine ko, nana. Amom Cardo, nasingpet ka abaro. Nagagat ka pa'y nga garden. Saan nga agbisin ti agbalin nga asawam. Nana, No ni girlie ti maasawam barok. Ay, bagay kayo launay Ngamen, nagagat matlaang ni girlie. ha? Anya ka din ti sasawan nyo, nana. Ni girlie ti makitak maibagay kan kakardaw. Padasem man nga arman Ha? Ket saan akas kadagiti daduma di tababalasang, aday talag papapintas ti amuda. Nana. Bayam Cardaw, ireto ka ni girlie. Sapay kuma, tawan pa'y boyfriend na. Kanunungak tinaibaga ni Bakatuwi na Kardaw. Nga, anya, tatang. Itay lumabas sa kaya store na. Pinayapayan nak. Kat nakuna na kanyak. Nga irito nakakanaw kini girlek. No kaya't mao kadwain ka amang sarungkar kini girlay. Ha? Tamaw ka man nagbabain ka. Kat di mo maitured nga ibaga teriknam. Tatang. Sa kaung ti agaram para kan ka. Ni tatang mo. Kasano? Day tala panagbain mo ti agado. No may papankan ayat, papus kulemet at arupam, tapno makaaram ka. Ay, ayatak ni Lilian, tatang. Ay, makamuka. Hangam no iso ti makatuluyam. Sigurado nga agbabawi kanto iti udi na. Adda tao. Siya kung timang kita, tatang. Kwa ngamin, Cardo. Awan pa'y maibayad ko iti 3,000 na utang ko kan ka. Ngamin, agkasapulan akmanan iti kwarta. Kat parikot ko, no sa dino ti pangalaak. Mano ka diti ka sa pulam, Lilian? 3,000 manan. Angam sana bale, bayadan kan tumatlaan.
Madinsa, Lilian. Ah, tatang. Ha? 3,000 tinutang mo ididamaw. Sa ita, umutang ka man ni ti 3,000. Apay, pangalaam nga iti pagbayad mo ket awan mo trabaho. Nakakasintupay dagiti naganak mo amapan makitigtag di garden iti inaldaw. Ita, pangalaam nga raw iti pagbayad mo. Tatang. Sige. No di nakpautangan, Cardo. Inak nga roden. Lilian! Ay, Lilian! daw. Sana mabalain. Ha! Kwartala ti kayat nakan ka. Ah, Imposible bayadan na ti utang na 3,000. Sa ita, pautangan manay. tatang. Lipate mo, day di Lilian. Agbabawi kanto iti udi na ako nakmanay. Sige, Cardo. Agkapita pa'y. Tani, nalamok ita arabi Agyaman na ka. Anya ka diti may pahikukan ka? Ay-ayatan ka. Anya! Ha? Apay nga akatawaan na. Seryoso ka? Ay nakiktutak pa iti imbagam. Day tatipod mo marikrik na, girlay. Ay naklaat ka lang, Cardo. Kat nun ni Lilian ti ay-ayatam. Uwan, ang nasumbatan disikan ti ayatag. Ay na, Cardo. Saan ka asigurado itiriknam? Iso ati aramidam, amirisam anaimbag tiriknam. Kat no na amiris mo at talaga nga ay ayatan nak, di ijay ton amaamwam no anya ti sungbat ko. Nagalasmet nga min tinamayaman nagaram. Ay ayatin ka. Kuna madagos kan kwa na. Uwan tatang, mabainak ngamin asuman na upay lang. Iso diretsyon Sa bagay, at least, naibagam teriknam. Mabainak sa manan nga agsubli tatang. Numabain ka, di siya kunti mapan mangibaga, at talaga nga ay ayatam. Ket numabalain, agkalaysa kayo na dagaws. Ay, saan tatang? Kasano nga raw, ket kunam mo mabain ka. Kasano no adda makaunakan ka. Ha? Wala. Si kalangin ti makambaw. Tano siya kumati masuraut, talaga ani gerlay ti kayat ko aparaken ka. Ngamin, mayat ti ugali na. Pag-asim, Cardo. Umutang ako may ti 2,000. Kasapulak ti kwarta. Kuha Lilian. Saan ka di nga agayan ayat ta? Nga rod, tulungan na kuma. Pangusaram may ti 2,000. Ada pang ibayadak. Sige, mabit lang. Tekan ka. Ay, agyaman ako na, Cardo, ha? Ay na, talaga gayam nga ay ayatan na. Ato yung tigat-gatangam akape, Cardo. Agyaman nana. Ato iti bayad ko. Nanawi na. Umay kuman bayadan tayo utang ko dito eh. Antoy, 1,000. Ay, uwan. Eksakto asang aribo ti utang mo dito istor ko. Ay, agyaman nak. Agbayad ka matlaangan. Sikan ati adda pagbagasan na nana. Anya ti kayat mo asawan. Basta. Cardo. Kita anak matlatan. Adda ka di kayat mga ibaga kanyak? Awan. Apay, ikumkumparam ka di tarupam kanyak? Awan mon. Andayo anatataerak nga miti si Kakardo. Iso asaan na ka nakayat ni Lilian. Na. Siyak itan ti kayat na. Iso nga amin na kayat ko. Itad na. Wanya, agimon ka, ha? Pasensya ka na. Ngem agayan ayat kamin kini Lilian. Anya ti ibagam, Cardo? Tay may naksinarungkaran? Ibagam kumadagos tanerum warak ngamin. Umay kulay bagang awantan. Ha? Saan gayam asikati kayat ko a babae? Iso amanipod ita. Waswasan tanti ayan ayata. Saan nak ngay ayatan? Kan saan kamat nga ay ayatan?
Ket dagiti utang mo kanya, umay mo to bayadan. Urayak ti panagbayad mo. Gaputasaan ko apinidpidot dagijay nga impapautang ko ken ka akwarta. No di ket naglingling atak. Cardo, Manang gundaway ka, Lilian. Kunam siguro ang makwartaan naklaan. Ngemnas ken nga agbayad ka kadagiti inut utang mo. Tanutal likudan, ipabarangay ka. anya? Singiram ni Diego. Tay sumot gayam ti pangpangteda kadagiti inut utang mo kanya. Winaswas ko ti ayan ayat mi kini Lilian, Mr. Lonely. Kat kalpasan ti makalawas, imay ijay balay. Kat kunana nga ituloy mi kano ti ayan ayat mi, ngemjak kayatan. Sinong bata nakmatan ni Girlie, tana iturid ko nga imbaga ti pudno arik na kenkwana. Kat naragsak ti relasyon mi. Tuy pagayam mo, Cardo. Pagayam Cardo, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Imbaglakit din ta nakaamiris ka, ako kwartaan nakalagayam ni Lilian. Katala, sapay ko ma, tagtuloy tinaragsak a relasyon nyo kas agayan ayat kini Girlie. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Cardo, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.